fele ya tu Samoa ile mai mo mai le ni vanga le fiafi ile tautua le EFKS TV lana porkalama fa pitoa mo le Kerisimasi wa fa ingoina o le Kerisimasi ilo Aiga o le polerei ya o le aso se fulu ma le valo o le masina o te sema o le ua awina tu sa atu tatu fasalonga i le malu tāpuai o le whakasa i lufi ia ele toi tau whailoa le tasi le rei o tūmbo i tono le tātu tudou ia o loo whioi le tuia tūmon te whai teina le whaise utatia na la maunta ia e maise le toono ma le sa whainga a le ua mawhatasi ma le sunga le whauwhautua o le nei tāpenanga le sunga poua le uruafi malingi ia se tala ma umai la o le fo e le tāpenanga le tātou mawhtanga ma le whai pese le ala mai mo mai lo tātou tudou poua ia whai esa sa unonga i whawhelo isi tātou tudou e me se whai o tama whanau o le tātou no lufi ia ma sa moa le walo mai lana mai moanga le nefias ia maro whawhtai tapuala ia manatu e mua no whataro whatu le wai a maurungo le tātou atunu ia wala whawhongana fo i nei vaenga la fiafi le whamua fo i tātou e kalesia wa ia tawala mai fo i tātou TV e whakasa patalo whatu le tapu inga la umaro le malo wapea fo i fono sufuru sui tofia wapea fo i le palemia marka peneta ale umaro le moto fono le tātou atunu ia whapo i fo i le vai ula o wale whawhonga mai o malo whenga ruanga i whatauranga i fie tono le tātou atunu o lo whanau no manu o wase manuia o Samoa mo atayao ia le ngata fo i lea i whatalo fo i tapu inga maufua lupa whalelo nenu o lufilufi ia le ngata fo i lea alo mo whanau o lo au to wafo i atunu mamao o wase manuia o Aiga Samoa nei e whatalo whatu le sofa manu malo o tatou lia Yesu Keriso ia malo le soifua ia malo fo le tau watari nei vai o la fiafi ia branga whanau alo tapu ala malo sa noa po o le ua whawhonga mai lo tātou tudou ua mawhai ona winatu nei whasalalaunga i le lango mai o niso tātou paanga i eil mtanga luenga o whātuanga mawhai ngā whaiva whapefo i le tautua le PSL maisa le SCP whale tupe tainane o le Vaisala Hotel i le motele i sala whai ia ma le WT Media la tau ia u whai paanga e tau mawhai e lango le nei tāpenanga e pe ona mai mo mai lo tātou tutu sei whai a saunanga po o le nei tāpenanga o le aso nei tū le lei i to tonu lo tātou lava lo toi whale o le kalesia i nei lufi pe o tupulanga ma le nuku ia marofa aftai tapuala o le whamua meua tasi ele tō whāle sunga le pule ma le tātou TV e whakasa o se wala au lia e tumu le nganga whaftai ma se nganga whamalo le kalesia ono ua whea le kalesia e whakasa le fulufi o ina manatu la si fa lo so mo pe taila le ua tau la o fa mo la fiafi o se vala o lia pito silio no fa lo alo ia ni e kalesia basta ele ngate le kalesia e fakasa alo nu atol ni yo danga le me fa tino le fakasa o le iPhone le mo lo fi mo ataya mo le tupulanga la ro le la ta pena mai fa mo fa mo foi mo leva na mana o mia le kalesia yo wa xa ona mo e mo leva na mata mea isi e kalesia ale fatu awala o dia le fakasa le fulu o le apesi le na TV wala vale fata le pe por Kerisimasi malo faftai o la semina ta pena ia i le tato o te lavo po le foi pese fo i mo tato kalesia mo le nei fa mo tapuala o le temi lava na tau nua mai e le tusi wala o lia le tato TV o temi filo le sa matalo no fono le kalesia wa o mea umba la fai pese au talvou a ngasa e lalo umba fa amaro le kalesia mali na fai leo le filinga le kalesia talia tusi o temi la na sa matalo no ngalu rue fai a o ngai e tu fa tasir porkala wa sus porkala me tau anu tu fa tasir mo fai a moina ona o mai lo le pese ela ware ya la sa o la fiafi de ye wan mai bo mai la tu bala nga fa lo malo faftai o wole matole asa fa yo le no melo ila to le a fa fien me o le a fa yo le no melo la utoro bo au fa pese mala o ngasa ata la tse la le o tamu fa e o mai o la to la o mo ine ne te
ia le lawo mai pese ma se fo desi fa na o malanga fa ono o maua va no fo mau ai ia le lawo fa lo mai fa mo le pe fo ringa fo le to na lo fo ba ai fo ringa to fo mai no ma le kalesi ma lo fa ftai ile ta penanga o le alo tu yai o yeni si ese mai tono il tato no lo ngal fa talanga pe le utala au le fa to pese a wais e ami ia ila to o me tapena pol me lava o le tapena tam fa na o tato kalesi e va ftai ta po ole e kalesi ni male nulle yang tangata e tali ni akal musika tangata musika le foi sa to fa lo heavy tam o tam fa na fo le kalesi ni sa fatu mali le la o me le vai tau ni o tam fa na lava le kalesi o lo la to fa musika la to fatu na pese ya mesi o fatu pese pala ala to fa la to e tu e fatu sa ia up sa bo le la wa o ke ye me o mo la fa le lo mali el fa fo alo fa ftai o le ase vai no le vai e fien pese faitanga la tapena i tato famo o te masalo o le fofuanga le ia o no le lava sa ula vai lungo bala uni i le tau tonga e tau tu le ia i porkala au foi ni telling forever ni au foi ni ni tala fo i fatu au le lava o vai nga to a matalava le finga lotu pe o mela tu a matalava le tu ia fa solo tu ai lo ma le anu falu pes o fa mo ia mo mule nga fa fitai fo ia filu le nga tawon fa fitai le tapo inga to no ma sa fai ma de la a war fa mo lo lupene nga fa lo alo tapo ma lo fa fitai o le wa mai mo lo tato to no me foi tam fa na o tato no ia ile tato tapenanga o le alo gai o le tato tapuai ile atua o le viinga ile atua i mea o pito lunga ma le manuia i le laulangi i tangata o alofangia eia. O la ale fai salamu awane ia te i mātou le ali ie awane ia te i mātou a ia tui na atu le viinga i lo swafa o no lo alofa ma lo faa maoni via tuia o tou i le alii awa e le lei oia. Awa e whaapavau lava lo nā lofa. Awa ua whanau mai mo tātou le tama. Ua ilona ua le malo. Ua ingoa foi oia o le sili sili ese. Ua whanau e ia lana tama o matua. Ua ia awi ia te ia i le ie. Mafata oto ia te ia i le falmanu. Wala tau te le ofi i le fale tali ai malo. Awe ia o le nei avanoa o te fia lava e whata alofa atu ai. Whatasi ma le kalesia whapotuputonga Kerisimasi Samoa i lufi nei. Whapea malana au whai pese. O te whātalo whātuai i le paia ma le malu o Samoa o mawhai o na mafuta mai moa mai le polokalame o le Kerisimasi i lou ainga. I lunga o le EFKS TV i le nei a fiafi. O te whātalo whātuai Samoa i le suafa manu malo o Yesu Keriso lo tātou wali. Ma o le aganga fia lava ma le lota vivi i le atua. O te fia whaafitai ai lau fionga i le li pule sili o le EFKS TV, lau sunga le efu pule, ono le nei avanoa whaauru i le au maua foi. Ua tuina mai ma tau te awa iai i lau tau polokalame o le Kerisimasi i lau ainga. Whaafitai lava. Ia manuia lau mai mo mai i le nea fiafi. Tātou pese le pese o saunia.
tātou wifo matatalo I le atua. Le atua lo fa muti vale. I le rai lava se mea o lo alofa tu noa ua mātou mātiti vai. Wa ua mātou mawafua lau mea alofa sili. E ala le afio mai o lo walo I Yesu Keriso. Ina ia whātamau a inga ina I mātou I le ola fōu. Le au pele ia Keriso le ne afiafi. O maia, ia vea mā tātou fi au ma fianga sili. Le sau nia o I tātou, e toe whālongolongo I le tala le lei a ngelu I le nei Kerisimasi. Ma ia tātou wō I petel ema, I loto ma māwhau whau. Ma vāwa ai I le nei mea o whaia le alii, ma le tama me mea o lo ta oto I le whalpovi. Ma ia tātou whaia le mea nei, ma mea e sili o na fia ai o ia. Ia tātou pesanga, ma vivi inga, ma siva whale ngāma. Ua mātou tsaro ia te oele atua, e ala ia Yesu Keriso le mea lo fasili al Kerisimasi I lo ua inga, ma le larolangi atoa. Amen.
Ia mana ia ni la vese fa man yanga o e fa fonga mai tam fa na o flufi va vol tanto no ia hafta te tapu ala mo mato o no e manato le tu a mesi fa mo ne afia manato fo ia fa le fa tawa e fa ma fonga tambuli moli ia wa fo ile suo mato fa le nganga le sunga ya vai ngalo mo fa tu ya pitimaro pa pe fo le tapu inga sunga ya wa mo la tu fa tu ia fionga tia kono mo fa tu ale ngata fo leo tamama tina matune kalesi ma to te fa manuia tuai le Kerisimasi ma le tau sanga fo i pa ya maulu o tato watunu o wala fio la malo e si o fono si to fia la fio ngal palemia marka pineta ayale ma malo le mo fono samo ia le ngata fo leo tapo nga mo wa tato lupu fa lele ma pa ia la fa ngalo nga to fela tunu o lo fa no manu o wase manuia o samo mo ta ya manuia le Kerisimasi ma le tau sanga fo ya manuia fo le sunga di pule fa pe fo pa ile kalesia fa kasa TV ya le ngata fo le ndo fo ale pa ile auto ina o lo taula mo wase manuia le kalesia mo ta ya manuia ne afia fimla nga fa lo malo sa no po o le na o fa fonga lo tato tro ma mai mo mai le tape nanga le fa kasa i filufi e pe ona lo ya ile nei po awana ngalo ya to le po ta ya to li ta mai ya o le tape na mai le fa kasa i tano lega sunga le traina en fatu male kalesia ia wala va fa fianga o Kerisimasi le to sanga lua fe lua se fo maltasi ali fa mai na tan la meto mo lenga fa sta ta to sponsors tanga lenga fa ngam finga favor a pe foi le PSL le SCP mai se le vai sala hotel lo a to fa lo ma le finga wenga ia mesel WT media mo le lango la moina ole nei polo kalamba tau lunga na tan kalamba mai le fa kasai le filufi nei ma lu te leina la fa so songa samo to fa safe